Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić priprema zvaničnu listu nepoželjnih osoba iz Srbije kojima će biti zabranjen ulaz u Bosnu i Hercegovinu, saznaju Novosti. Prema našim informacijama na spisku mogli bi da se nađu poslovni ljudi, istoričari, književnici, novinari, ali i političari. Naš izvor navodi da će se na Mektićevoj listi između ostalih naći i srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin, lider Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj, glavni urednik televizije Happy Milomir Marić, predsjednik pokreta Zavetnici Stefan Stamenkovski i tako dalje. Vojislav Šešelj za ATV kaže da liste za njega nisu ništa novo i da se on već ima zabranu ulaska. Za mene to nije ništa novo, jer su me svojevremeno ovi okupacioni funkcioneri stavili na listu zabrane ulaska i ta zabrana nikada nije ukinuta, pa onda kad sam se vratio sa dugog službenog puta po EU, neki muslimanski funkcioner mi je saopštio da mi je zabranjen ulaz na celom teritoriju Bosne i Hercegovine, rekao je Šešelj za ATV. On kaže da mu je drago što je i njegovo ime spomenuto i da mu je to dovoljan razlog da juri Mektića gde god se pojavi u Srbiji. Drago mi je što je Mektić pomenuo i moje ime, sad praveći novi spisak nepoželjnih Srba. To će mi biti dovoljan razlog da jurim Dragana Mektića gde god se eventualno pojavi u Srbiji u narednom periodu, pa da vidimo kako će se on ovde provesti, kaže lider Srpske radikalne stranke. Šešelj kaže da ga ovo ništa ne čudi jer je Mektić u proteklom mandatu radio protiv srpskih nacionalnih interesa. Tako da ako ga negde vidite, javite mu da će se lepo ovde provesti kad ga se dočepa, zaključuje Šešelj. Mektićev mandat na mestu ministra je na izmaku, pa on sada nastoji da što pre formalizuje ovaj spisak kako bi dokument stupio na snagu pre formiranja novog saveta ministara BiH. Nedavno, on je sastavio listu nepoželjnih građana Ruske federacije na kojoj su se našli čuveni pisac Zahar Prilepin i osnivač motokluba Noćni Vukovi Aleksandar Zaldostanov. Ruski ambasador u Sarajevu Aleksandar Ivancov tada je tražio od Mektića spisak svih ruskih građana kojima je zabranjen ulaz u Bosnu i Hercegovinu, ali mu ministar nikada nije dostavio listu, niti dao objašnjenje.